Across Mongolia's vast landscapes, distance has always shaped herders' daily lives. As a woman herder, Sumya often faces challenges in accessing government services. For example, reapplying for her daughter's birth certificates can require at least a full day's journey, along with long travel times and time away from her family. Дүүний аялал төслөөс яваа. Сургагч огш лавг юм. За, би сумьяах уу. Малчин өрхөд дээр ороод цахимтай холбоотой сургалт зохион байгуулдаг. Even as digital platforms expand, many rural communities remain excluded, especially women balancing households and livelihoods. Digital champions trained within these same communities are helping people connect to services in a completely new way. Одоо яг зайлшгүй авах шаардлагатай ойрын үед ах үйлчлэгээ байна уу? Бага манай хүүхд нөгөө сургуульд байдаг байхгүй. Тэгээд төрсний гэрчлэгээний хуулбар гэдэг багш нь. Тэрийг л одоо аймаг явдаг юм лөө яадаг юм лээ гэж байж байгаа. Одоо ойлоо тэгвэл аймаг орох шаардлагагүйгээр шууд утаснаасаа ийм Монголиор аваад хүүхд рүү явуулчихъя хөө. Тэр чинь харин настай амар болж байгаа юм байна тий. Харин тийм шүү. Одоо ойлоо үйлчлэгээ гэдэг цэс рүүгээ ороод үйлчлэгээ хайх гэж байгааз энэ дээр хоёлаа төрсний бүртгэлийн лавлгаа гэж бичгээр гараад ирнэ. Ингээд таны хүүхдийг төрсний бүртгэлийн лавлгаа чи ингээд захимаар ингээл болчихж байгаа юм уу? Аймаг явах хэрэггүйс амар юм биш үү тий. Манай нөхөр хоршоо байгуулсан. Татвар тайлан тооцоог ингээд л явуулчих юм байна. Ёстой амар юм байна те. With a mobile phone and the eMongolia app, what once required long journeys can now be done in minutes. No travel, no long queues, just access, anytime, anywhere. This is more than convenience. It is inclusion. For women herders like Sumya, it means more time for family, greater control over livelihoods, and a stronger connection to national services. She can stay with her children, care for her livestock, and still access the services she needs. This is more than technology. It is about dignity, time, and opportunity. And it is changing what it means to live in a connected Mongolia. Women herders are not just beneficiaries. They are becoming active participants in a connected future. From step to screen, digital governance is reaching those who need it most.